film. Aha, život kao film. Ja gledam život kao deo nekog filma, u njemu svaki dan sve više uloga ima. Čim otvorim oči, on kreće da se snima, sve slabije vidi zbog tima, sve više me postiče da rimam, jer dara imam, živim život, neću da se cimam, na gluposti primam, jer glumim ulogu glavnu filmu, pa ću slavnu pustam mozak na livadu ravnu, počinjem da bučem na neku ličnost javnu. Basista zvani kao statista, poznati karatista, sve se vrti oko mene, zato nagomilavam probleme, radim razne šeme, čita svet, stao bi na teme. Gde su te kamere, da ih odmah polupam, još malo ću da izdržim, onda ću da polupam. Zbog prežiraste scene, vrši pritisak na mene, ubacuje tu i tamo čobarske kretene. Ova uloga postala je jeziva, zato sam pun prezira, kipim poput gezira, ne sme da se nerviram. Bolje reći, neću da se nerviram, neću da se nerviram, ono. Život kao film, svaki dan epizoda, nije bitno kuda se hoda, samo da se mota do dana kad završava se zadnja epizoda, završava, tu je kraj života. Život kao film, svaki dan epizoda, nije bitno kuda se hoda, samo da se mota do dana kad završava se zadnja epizoda, završava, tu je kraj života. Svaki dan nova epizoda, da li neko konta, ne treba ni proba, film završava se kad dođem do proba, glavni glumac glumi roba, glavni studio u soba, pobježi se kada naleti na snoba, dugometražni igrani film, pomiri se sa tim i uzmi jedan sim. Saga se nastavlja, uvek neko raspravlja, životna priča, nikom nije slična, ovaj otkida se u kafani čiča. Posmatra zamagljenim vidom, on promatra i počinje da kapira, vadi par grana i papira, pukne se i blamira, ustaje na noge i izlazi iz dima, jer zna da mu je život samo deo jednog filma. Život kao film, svaki dan epizoda, nije bitno kuda se hoda, samo da se mota do dana kad završava se zadnja epizoda, završava, tu je kraj života. Život kao film, svaki dan epizoda, nije bitno kuda se hoda, samo da se mota do dana kad završava se zadnja epizoda, završava, tu je kraj života.